Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah'ım жаратқан Allah Taala maqtolar, пайғамбарға дуа саламдардан кейін, урматтуу мусулман бир туғаным, Allah Табарака ва Таала Хадж сүресінің 1-ші аяттарында: "Я айюхан насу тақу раббакум", о адамдар, Раббыңардан қорққыла. Сілерді жоқтан бар қылған жаратушы Allah Тааладан қорққыла. "Инна залзалата саати шайун азим", Әлбетте, қияматтың зилзаласы қорқыныштуу нерсе. "Яума тараунаха тазалу куллу мурди'ан амма ардаат", аны көрген күнүңөрдө, қияматтың жер титирегин көрген кезде, ар бир эмизүүчү өзүнүн баласын унутуп калат. Бала эмизген, адам болсун, айван болсун, эмизген балдарын унутуп коет. "Ватада куллу зати хамлин хамлаха", ар бир кош бойлуу боюндагын таштап коет. Ар бир кош бойлуу жаныбар, адам бардыгы боюндагын таштап коет. "Ватаран наса сукара ва ма хум бисукара, валакинна азабаллахи шадид", сен ал күндө адамдарды нес мас абалда көрүп каласың. Акылдан ажыраган мас сыяктуу болуп калат. Чынында алар мас эмес. Бирок Алланын азабы каттуу. "Валакинна азабаллахи шадид" дейт. "Я айюхан нас", о инсандар, жараткан Аллах Тааладан корккула. Албетте кыяматтагы зилзала шайун азим, улуу Аллах субхана раббиял азим, улуу болгон Аллах кыяматтын жер титирөөсүн улуу дейт. Өтө чоң дейт. "Иза шамсу кувират", ал күнү кыяматтын жер титирөөсү болгон кезде күн оролуп нурун жоготот. "Иза шамсу кувират ва изан нужумун кадарат", жылдыздар кыйрап жерге түшөт. "Ва изал жибалу суйрат", тоолор тытылып, тытылган жүндөй асманда учуп калат. "Ва изал ашар уттилат", 10 ай боюнда бар төөлөр кароосуз көңүл сыртында калат. Эмне үчүн төөнү айтат? Арабтарда ошо бою 10 ай төрөй турган, 10 ай боюнда көтөрүп жүргөн төөлөр өтө баалуу. Эң кымбат баасыга да көңүл бурбай коет. Бүгүнкү тил менен айтса, Lexus 300'ünü да карабай коесуң. Же болбосом 700 машинең, сарайларыңды, эчтемеңди карабай коесуң. "Ва изал вухушу хушират", жапай айвандар үрүп бир жерге чогулуп калат. Айвандар эмне кыларын билбей бир жерге уюлат. "Ва изал бихару суджират", деңиздер жанып от болуп кетет. Таквир сүрөсү акыргача кыяматтын зилзаласын сүрөттөйт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил алейхиссалам келип мындай дейт: "Я Мухаммад, иш ма ши фа иннака майютун". "Ey Мухаммад, каалагандай жашагын, бир күн өлөсүн" дейт. Пайгамбарга айтылган сөз сага да айтыла турган сөз. Каалагандай жаша, бир күн өлөсүн. "Ва ахбиб ман ши фа иннака муфарих", каалаган адамды сүй, каалаган адамды жакшы көр, бир күн анан ажырайсың. "Ва амал ма ши фа иннака маджзиюн бих", каалаган амалыңды, каалаган ишиңди жасагын, жасаган ишиңе карача же сыйлыгын, же жазасын аласың. "Я Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям", Жабраил алейхиссалам: "Ey Мухаммад" дейт саллаллаху алейхи ва саллям, "Шарафул муъмин қиямуху бил-лейл", имандуудун шарапаты, сенин шарапаттуу болом десең, Аллах Тааланын алдында кыяматта, қиямуху лейл, түнкү намазың, удостоверениең сенин, дубинкаң, башкаң, мансабың сени шарапаттуу кыла албайт. Кыяматта сенин Аллах Тааланын шарабың не экен? Қиямуху бил-лейл, түнкү намазың. "Ва иззуху", бир мусулмандын азизлиги, кадыр баркы, "истигнаху анин нас", өзүгө окшогон чийкеттен болгон бендеге муктаж болбогондукта. Колуңду жайсаң, жаратканга жалбарып дуа кыл. Бендеге эч күнүң калбасын. Урматтуу мусулман бир тагын Хазіреті Али айтат: "Эч кимге жакшылык да жамандык да кылбадым" дейт. Эч кимге жакшылык да жамандык да кылбадым дейт. Бирөөлөр: "О имам, сиздин жакшылык да жамандык да кылбадым дегениңизге түшүнбөдүм" десе, Куранда бул аятты окуйт. Рум сүрөсүнүн 44-нчы аят: "Ман кафара фа алейхи куфруху ва ман амила салихан фалянфусухум ямхадун", ким капыр болсо, капырлыгынын зыяны өзүнө, ким жакшы амал кылса, өздөрүнө бейишти даярдаптыр дейт.
Мұны айтқаны мен біреуге жақсылық та жамандық та қылбадым. Жақсылығың да сен үшін, жамандығың да сен үшін. Иманды болсаң да өзің үшін, намаз оқысаң да өзің үшін. Алкаш боласың, буыры боласың, башқа боласың, аның өзің үшін зияны. Аллах Таала керемет Құранда айтады: "Лаха ма касабат ва алейха мактасабат." Әр кімдің пайдасы да өзінің ішінен, әр кімнің қияматта зияны да өзінің ішінен. Урматты мұсылман бір туғаным, бүгінгі темамыз Зилзила сүресінде. Кереметті Құранда Аллах Табарак ва Таала: "Иза зулзилатил арду зилзалаха." Қачан қатту жер титреген кезде, "Ва ахраджатил арду асқалаха." Қияматтың жері титреген кезде, жер өзіндегі ең оор болған нәрселерді сыртқа шығарып салады. "Ва қалал инсану ма лаха." Ал күні инсан емне болды екен жерге дейді. İnsan korkup cana tan kalıp buğa emne boldu deyit. Yevme izin tuhaddis ahbaraha. Oşol günde cer özünün kabarın söyleydi. Cer ne kılatken? Özünün kabarın söyleydi. Bi enne rabbeke uhalaha. Ankeni ağa Rabbisi Allah Teala söyle dedi cerge. Cer siz benim siyahtı cer kabarına söyleyip başlaydı. Yevme izin yasturun nastâşalli yura ve a'malahum. Alkun adamlar amaldarın körgözülüş için top top bolup kelişet. Femen ya'mel miskâle zarratin hayra yara. Kıyamattak cana kim kıpının salmağınca жақшылық kılgan bolsa anı köröt. Ve men ya'mel miskâle zarratin şerra yara. Kim bir kıpınca jamandık kılgan bolsa kıyamatta anısını da köröt. Bu süre jönünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İhlas suresi Kur'an'ın 3'ten biri dese Zilzila suresinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keremetli Kur'an'ın jarımına tete kelgen süre deydi. Jarımına tenkelet deydi. Bir Arabi çölde жүрген ilimden başkadan alısı bolgon Beduin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keldi. Ya Resulullah izni mağa bir nasihat aytın dedi. Mağa mauize aytın, nasihat aytın dedi. Kale sallallahu Peygamber aleyhisselam aytı. Kul amentu billahi sümme istaqim. Allah'a iman keltirdim deginde iman yolunda tüz yaşa. Atın imandı olup жасаған işin imandığa okşoy kalbasın. Kul amentu Allah'ın barlığına bilgine iman keltirdim dedin mi? Allah'dan kork, kameradan korkma. Allah'dan kork, bir ödün biyliğinden, baylığından emez. Kul amentu billah Allah'a iman keltirdim de sümme istaqim oşol iman yolunda tüz bolgun. Cuma günü gelip maçta imandı olup kayra bayağı kazinoda başkada жүрбөгүн. Uğurluk, borluk bolan jerde bolbogun. Zinada, arak içilgen jerde bolbogun. Kul amentu billahi sümme istaqim. Fakale urid ahaf min zalik. Ya Resulullah, bundan da jеңилирээк nasihat aytın. Bundan jеңилирээги bar mı dedi? Kale sallallahu aleyhi peygamber aytты. İzen festa'id lil bala. Anday ola turgan bolsa Allah Taala'dan kele turgan balelerge dayar bol dedi. Eğer imandı boldum dep, imanda tüz bolbosoň Allah'dan kele turgan balege dayardana ber dedi. Sınavlar kelet başına dedi. Oşanduktan da urmatlı musulman bir tuğanım, je imanda bekem tüz bolasın, je başına kelgen balege dayar bolasın. Üçüncüsü joğan. Başka bir Arabi kel Peygamber aytdı, ya Resulallah izni mağa nasihat aytın dedi. Elestet. Kelgen Arabinin janağı çölden kelgen adamdın orduna özüңdü koyda. Ya Resulallah mağa nasihat ayt dep körgün Peygamber sana ne dedi. Kıska nuska nasihat aytın dedi. Ve auciz kıska aytın dedi. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber mınday dedi. Femen ya'mel miskale zarratin hayra yara. Kim bir kıpındın salmağıça жақшылық kılsa kıyamatta görösün. Ve men ya'mel miskale zarratin şerra yara. Bir kıpınca jamandık kılsan kıyamatta jamandığın körösün dediler. Cenab-ı çölden kelgen Beduin mındaydır. Laqad kufita. Jetşerli ayttınız. Jetşet dedi. Artın qarab жүргөндө Peygamber aleyhisselam fakihar racul bu adam dinin düşündü dedi. Din emne eken. Bir kıpınca жақшылығында көрөсүn, kıpınca jamandığında cezasını alasın. Urmatlı musulman bir toğan, laha ma kasabat ve aleyha maktasabat. Her kimdin paydası, soğuk işleri, жақшылықтары özü için, her birdin kılgan kılmışının ziyanı kıyamatta özü için. Yaratkan Allah Teala, İza zulzilatil ardu zilzalaha. İza degen söz, kaçan degen söz. Eğer degen söz emez. İza degen hine kaçan, savfa kelecekti. Bu til ilimlileri, filologlar aytadi. İza degen söz albatta kele turgan. Kaçan kelet, bu kıyamat kelet.
Misali Allah tabarak izaja nasrullah, kaçan Allah Taala'nın yardımı kelgende ve ra'aytan nasa, adamlardı görürsün yadkhuluna fi dinillah faca, Allah'ın dinine top top bolup kirer. İza degende albatta al bolat. Biroq in desechi, eğer in ahsantum li anfusikum. Eğer yaxşılık kılsan özüň üçin, kede yaxşılık kılıp başyň mümkün. Inja fulan palançı keletsin, al kelbey kalışı mümkün. Biroq iza degen söz arap dilinde albatta al bolusu ak çındyk. Oşondan hurmatly musulman bir toğanım, kıyamatın yer titrösü var. Biz bugün hurmatly musulman, Siriyada bolgan, Türkiyada bolgan, Tajikistanda bolgan, yer yüzünde bolup jatkan yer titröleri ugup atabız. Televizordan, sosyetlerden, massalık malumat karjattan körüp atabız. Bul dünyada bolgan yer titrö, kayсы jerde bolbosun, kançalık bal bolbosun, kança ziyan jetkizbesin, al çekteli gana. Ziyanı da bir belgili. Balı da 6, 7, 8, 9 boluşu mümkün. Biroq bir çölkümde boluşu mümkün. Bir top belgili ziyandı jetkizүүsü mümkün. Biroq men aytıp jatkan Kur'andağı Allah Taala habar bergen, "İza zulzilat ardu zilzalaha", bul kıyamatdağı yer şarının titrösü. Allah keremetli Kur'an'da Yasin suresinin 38. "Veş-şemsu tecri li mustaqarri laha, zalika taqdirul azizil alim." Gün özünün belgilengen ordunda gana aylanıp jüröt. Bul kudretli bilүүчүнүн taqdir kılgan nersesi. Urmatly musulman bir toğa, ertemen çıksam gün çıktı, gün battı, çaşke tuş boldu, başka boldu. Biroq urmatımız bilip koygun, bul köz karaş, bul körünüş dayım tübölük bolboyt. Dayım bolboyt. Kıyamattın yer titrösü anık. Al kıyamat urmatly musulman bir toğan, kıyamattın iza zulzil ardu zilzalaha, jaşoo büttü degen söz. Kıyamat boldu degen söz. Al günü yer titregen ve ahrajatil ardu asqalaha. Yer özünün içindeki en ağır nerseler çıkarat dedi. Emne? Korgoşun bu, magnit mi, temir mi? Yok. Hurmatly musulman, yerдің kursağındağı, yerдің içindeki en ağır seni menen men insan ekenmiz. Emne üçün hurmatly musulman bir toğan, Allah Kur'an-ı Kerim'de aytap, "İnna aradnal amanata alas semawati vel ard vel jibal fa abayna en yahmilnaha ve ashfaqna minha ve hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Biz amanatlı dindi. Biz Kur'an'dı. Bu İslam dinini asman jerge arz kıldık, kötördük. Fa abayna en yahmilnaha, asman jerler toğlar kötörüden baş tarttı. Amanatlı kötör albayız dedi. Ve hamalahal insan, bul amanat bolgan dindi, Kur'an'dı insan moynuna kötördü. İnnehu kana zaluman jahula, elbette bul insan çınında al zulümker, jana nadan. Hurmatly musulman bir toğan, anday olası Allah Taala'nın amanatı dindi kötörgön en jerдің astagı ağır kim eken? Bul insan eken. Ve laqad karramna bani Adam, Allah Taala aytadi, adam balası en keremetli sıylı kılıp jarattık. Ve hamalna fil barri vel bahr, kurgaklıkta jana dengizlerde alardı mingizip koyduk bardıq nesige. Ve razaqnahum minat tayyibat, en taza nerselerdi rızk kılıp berdik. Ve faddalnahum ala kesir mimmen halakna tafdila, biz jaratkan jaratılışa bardıq nersenen insandı faziletli, ulu keremetli kılıp jarattık deydi. Jaratılıştagı en ulu sensin. Allah'ın jerdegi orunbasarı sensin. Ve laqad karramna bani Adam, adam balasının en keremetli sensin. Yer betinde adam balasından ulu nerse yok. Hurmatly musulman bir toğanım, sen jerdegi en birinci mahluksun, adam ata. Sen insan amanat kötörgönsün. Al amanatты asman jerler toğlar kötörgön emes. Ve ahrajatil ardu asqalaha, kıyamattın titregen kezde jer özünün en ağırın çıkarat. Al insandı, vahiyet nüfus. Al amanatты kötörgön, bul dünyaga kelgen insandın imanға kelgeni var, imanға kelgeni var. Musulmanı var, kafiri var. Mümini var, münafıkı var. Günökörü var. Salihi var, talihi var. Salihi var, buzukusu var, jakşısı var. Kebiri Rabbisini tanıdı, kebirisi ayvan siyaktı, kumarın kandırıp bul dünyadan kete verdi. Hurmatly musulman bir toğan, insandı Allah Tebaraka ve Teala akıl menen, kumar şahvat menen, nafs menen jaratkan. Periştelerden akılı var, nafsı yok. Allah'ın buyruğunu atkarat. Sajdada kıyamatgacha sajda tasbih aytıp turaveredi. Perişteler kalao kumar degen yok alarda. Nurdan jaralgan. Allah'ın ibadat üçün jaralgan. Ayvandarda Allah Taala jaratkan şahvatı kumarı var, akılı yok. İnsandın akılı da var, kalaosu da var. Eğer insan akılına baş yiyip
кумарыны жеңе билсе, нафсыга кул болбосо, периштенен жогору даражага көтөрүлөт. Эгер инсан айван сыяктуу адам халал менен арамды билбестен кумарыга кул болсо, нафсынын кулу болсо, ал айвандан да төмөнгө түшүп кетет. Урматтуу мусулман бирдин, "Васаххара лакум ма фис самавати вал ард жамиан мин". Аллах жана силер үчүн өзүнүн фазилетинен асмандагы жана жердеги бардык нерселерди моюн сундуруп койду. Элестеткин, сен кичинекей, көп болсо 50 килограммсың, 2 тонналык пилди жетелесең артыңдан кете берет. Сенен 10 эсе чоң болгон жылкыга отуруп алып, атты чабып кете бересиң. Бир тепсе адам болбой калышың мүмкүн. Бирок Аллах Таала баш ийип койду ошого. "Васаххара лакум ма фис самавати ва ма фил ард жамиан мин". Асман жердеги бардык нерсени инсанга баш ийдирди. "Инна фи залика ла аятин ли кауми ятафаккарун". Ошо инсанга бардык нерсенин баш ийгениге акыл жүгүрткөн, пикир кылган инсандарга Аллахнын барлыгына, билигине, кудуреттүү зат экенине далил. Жасия сүрөсү 13-аят. Урматтуу мусулман бир туган. Инсан эгер Раббысыны тааныса, акылына баш ийип, акылын калчап жашай турган болсо, ал периштелерден жогору көтөрөт экен. Хайрул бария, жаратылыштагы эң жакшы махлук болушу мүмкүн. Шаррул бария, же жаратылыштагы эң айван жасабаган айвандан да төмөн болуусу мүмкүн. Айван жасабаган айвандан төмөндү көрүп атабыз, угуп атабыз. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. İnsandардын жиндерин көөнү дозок үчүн жараттык. Эмне үчүн? Я Раббым, эмне үчүн булар дозок үчүн жараттың? Лахум кулубун ла яфкахуна биха. Алардын жүрөгү бар, бирок аны менен сезе албайт. Жүрөгүндө мээр жок. Мээр акыбет жок. Лахум кулубун ла яфкахуна биха ва лахум а'юнун ла юбсируна биха. Алардын көзү бар, көрүп турган нерседен өзгө сабак ала албайт. Ва лахум азанун ла ясмауна биха. Алардын кулагы бар, акыйкатты, чындыкты уга албайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, көрүп атабыз мына Түркияда болгон зилзалада. Куткаруучулар чыгарайын десе, аял заты не дейт? Биринчи хижабымды, жолугуңду бергиле, анан чыгайын дейт. Мен чочун эркекке мындай көкүрөгүмдү көрсөтпөйүн дейт. Бирөөсүнө 2 миллион доллары калып атат. Кайдан тапты, кантип тапты? Кимге калды? Ээси ким? Ахиретиңде бирөө сурайбы аны? Урматтуу мусулман бир тууганым, көрүп атабыз. Ижарага берген үйүнү кышында көтөрүп, байкуш ижарага алган адам бир аз түшүргүн, балдарым бага албай калам, маянам жетпейт десе, жок, төлөсөң да төлөбөсөң чык дейт. Эртеси жетип болуп, экөө тең ижарага алганда, ижарага берүүчү экөө палаткада отко сынып отурат. Айырман ким экен? Урматтуу мусулман бир тууганым, бул нерселерден сабак алышыбыз керек. Улайка каланам, жүрөгү менен сезбеген, кулагы менен укпеген, көзү менен аккатты көрө албагандар, улайка каланам, алар айван сыяктуу, балхум адал, балким айвандан да адашканраак. Айван өзүнүн милдетин аткарат, сүтүн берет, айранын берет, каймагын берет. Улайка каланам балхум адал ва улайка хумул гафилун. Я Раббым, кулагы менен укпаган, көзү менен көрбөгөн, жүрөгү менен сезбеген, алар кимдер десең, улайка хумул гафилун, жаратылышынан эмне үчүн жаралганын билбестен капилеттен өтүп кеткен инсандар. Раббысыны эмнеге келдим, кайдан келдим, кайда барам билбейт. Жейт, ичет, үйүңдө кочкорду баксаң, канча жем берсең жей берет. Аны күтүп турган бычакты билбейт да. Ошо айван сыяктуу. Жегенди билет, ичкенди берет, кумар кандырганды билет. Жараткан Аллах Таалага шүгүр кылганды билбейт. Адал арамды билбейт. Араф сүрөсү. Урматтуу мусулман бир тууган, бул инсан бул дүйнөгө келип Аллах берген акылын иштетсе, пикир кылса, кулагы менен аккатты укса, көзү менен чындыкты көрсө, ал периштелерден жогорку даражага жетүүсү мүмкүн экен. Хаза яумул фасл. Иза зулзилат арду зилзалаха. Хаза яумул фасл. Бул адамдарды эки бөлө турган күн. Түндүк түштүк кылып эмес. Кыргыз өзбек кылып эмес. Хаза яумул фасл. Имандуулар, имансыздар. Жаннатылар, дозоклар деп. Хаза яумул фасл. Жама'накум вал аввалин. Силерди жана силерден мурдагы бардык адам атадан берки келгендерди топтодук, жыйнадык дейт. Мурсалат сүрөсү. Хаза яумул фасл аллази кунтум бихи туказзибун. Кээ-бир атеисттер, кудайсыздар, силер жалган деген күн ушул күн. Кээ-бир, я Раббы, ким акыретке барып көрүптүр дейт.
Бұл жайнаң өлгөннен кейін қандай тіріледі дейді. Урматтуу мусулман бир тууган, сен акылың менен мына кышында кардын астында өлүп жаткан, чирип калган гүлдөрүң кайра чыгып атабы? Өнүп өсүп атабы? Кадимкидей гүлдөп? Ошону жараткан Аллах Таала сени кайра тирилте албайбы? Бирөөсү кармап чириген сөөгүктү алат экен дагы, пайгамбарны деп асманга үйлөп. Кул кала мен юхи хаза. Ким муну тирилтет? Вахия рамим, чирип калган сөөгүктү дейт. Аллах Куранда айтат: "Кул юхи анша awwala marra." Ошо сөөгүктү жок кезинде пайда кылган Аллах кайра тирилтет дейт. Сен жок элең. Колуң тийсе жийиркене турган суу элең. Жоктон бар кылган Аллах сени кайрадан жаратат. Хаза йаумул фасл аллази кунтум бихи туказзибун. Силер жалган калп деген күн ушул кыямат күнү болот. Калу я вайлана ман баасана мин марқадина. Ал кезде анан айтышат: "О, шорубуз курсун. Аттиңай, бизди мүрзөдөн ким тирилтти?" дейт. Мүрзөдөн чыгасын. Бүгүн илим өнүккөндө инсандын аркасында ажабыздан мана омуртканын астында бир урук бар. Ал поезд менен тепсең да күйгүзсөң да эч талкаланбайт. Ошо уруктан кайра өнүп чыгасың сен. Кадимкидей бүгүнкүдөй. Бала кадирин ала ан нусавия банана. Алла айтат: "Балким сенин отпечаткаларыңды, колуңдун изини ордуна коюп койууга кудуреттүүбүз" дейт. Мо издериң ошондой болот. Урматтуу мусулман, кебирлер айтат: "Бүгүн барганда отпечаток алат колуңду." Мисалы азыр бенденин жасаган эмелери бар. iPhone. Мен эгиз кыздарым экөөгө да ача берет. Баш иштебейт, муну ажырата албайт. Окшош да, экөөнү да караса ача берет. Кээде бул отпечатка ачпайт ал. Аллах Таала ошо сенин колуңдагы изини ордуга коюп коебуз дейт. Хаза мауадур рахман ва садакал мурсалун. Бул Аллах силерге вада кылган, пайгамбарлар тастык кылган кыямат күнү болот дейт. Ясин сүрөсү 53-аят. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул күн келет, кыямат болот. Акыйкат бу, имандын бир белиси Аллах Тааланын барлыгына билген акырет күнүнө ишенүү, кыямат күнүнө ишенүү. Бул күндө Сайида Айша энебиз айтат: "Я Расулаллах, аярифу ба'дуна ба'д яумал кыяма?" Кыяматта бири-бирибизди тааныйбызбы дейт. Мо мен атам эле, досум эле, башкам эле, биздин имамыбыз эле кыяматта бири-бирибизди тааныйбызбы? Ислам мен тааныймын дейт. Жок, кыяматта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Айша энебиз кыяматта бири-бирибизди тааныйсыңар, ооба тааныйсыңар, бирок 3 жерде бири-бириңди тааныбай коесуң" дейт. Кайсы жерде десе, фи саласа маватин иза сухуфу нушират, сенин амал китептериң таркатылган кезде. Экзамен кезде бири-бириңе көңүл бурбай каласыңбы? Кыяматтагы сенин амал дептериң таркатылган кезде бири-бириңди тааныбайсың. Иза сухуфу нушират ва аля сират, кыл көпүрөгө келгенде бири-бириңди тааныбайсың. Атаңды да энеңди да карабайсың. Ва индал мизан, таразыга акчаң, алтының эмес, амалдарың тартылган кезде. Сооп күнөөлөрүң таразыга тарылган кезде тааныбайсың. Ошол жерде, урматтуу мусулман бир тууганым, энеңди көрүп калсаң, 9 ай курсагында көтөргөн, 2 жыл эмизген, өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жүргөн мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү болгон Аллах Тааланын жараткан махлукаттардан мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Энеңди көрүп калсаң, энеңди көрмөмүш каласың. Ошол жерде эн айтат: "Я бунай, балам" дейт, "алтыным, жаным. Я бунай, жаалту лака бидни ва батни ваан." Мен сени курсагымда көтөрүп жүрдүм. Көкүрөгүм менен эмиздим. Өмүр бою жүрөгүмдө көтөрдүм. Фахаллака мин хасана яуда алайя нафа. Бир соомду бересиңби бир пайдага? Бир соо бере аласыңбы? Факала я умма, о эне аттыңа кана бере алсам, сенин башыңа түшкөн түйшүк менин да башымда бар, кой дейт. Бербейсиң. Кебирлер кантип эле бербей коюп, мен энеме берем деши мүмкүн да. Кебирлер айтат, эмне дейт? Апыртпаң, мен энеме берем дейт. Мана кечеги жер титирөөдө Сирияда бирөө айтат: "Валлахи биллахи" дейт. Аллага касам ичем дейт. Аялы галош бут кийимини балам деп көтөрүп чуркап чыгыптыр. Курсактагы баланы таштап чыгып кеткен. Чөгүгө барып калсаң, балаңды чөккөнгөчө көтөрөсүң. Бирок маңайга суу келген бутуң асты каласың аны сен. Кыямат бул. Кыяматта этенеге карабай коесуң. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biha qalbin salim. Al kıyamet gününde
La yanfa'u malun, malыңдын да пайдасы жоқ. Миллионерсің бе, миллиардерсің бе, вала банун, 10 балаң бе, 14 балаң бе, 7 балаң, балаңдын да пайдасы жоқ. Илля bir несен пайдасы бар. Ман аталлаху би қалбин салим, ким Аллах Таалаға ширктен, күнөөдөн таза болгон жүрөк менен келсе. Имандуу жүрөк гана пайда берет. Шуара сүрөсү 88-89 аят. Мен маселеде дагы айтып коеюн, кейбир уккандар, кейбир кудайсыз din düşmanları da uğat eken de aran komentarya жазат. Менин сөзüm imandularga тиешелүү. Allah'ın barlığına, birliğine, ahiret gününe işengen insanlarga. Sen işenmegenge menin maselem tiyешesi yok. Ve amma men utiya kitabahu bişimalih. Al kıyamatta kimnin kitabı sol jaktan berilse. Sol jaktan berilse. Feyakulu ya leyten lem uta kitabiye. Atağanat menin kitabım berilbeyle koysa olmak ekan deydi. Delongdu көргүн келбейт да. Себеп не? Делоң бардығы чорный эме. Касак. Senin bir emeğin yok da. Мындай караса 7 күн бардық жаман кылык жордук кылганса, bir жумада 7 күн 1,5 saat жумага келип койгонсун. Анда да келип алып телефон чыгып отургансың. Маселенин белине тебип телефонуңду зыңгыраткансың. Урматтуу мусулман бир тууган, сол жактан китеп берилди деген сөз solga baruvchilardansın деген söz. Anda ne dedikken ya leyten lem uta kitabiye atagana şorum kursun menin kitabım berilbeyle koysa eken deydi. Ve lem adri ma hisabiye jana esebim kандай ekenim bilbeyle koysam deydi. Sebep bilet de özü kayağa bararını. Elessetmin hurmatlı musulman bir tuğan ar birinin kolunda uyulduk telefon var. Özüngdü 24 saat uyudan çıkkandan başlap jumuşka barganın, başka kanın, maşinede жүргөнүң, darat alganın запись кылдагы кечинде келип чоң экранга коюп бала чакаң менен ана главный ролдо мен деп көрө аласыңбы? Кылжыңдап жолдо бирөөгө телефон чалдың, бирөөгө сигнал бердиң, бирөөдү гыйбат кылдың, тараздан бирөөдүн акын алдап жедиң. Бул бир күндүк эмеңди көрүштөн уяла турган болсоң, ал эменин кыяматтагы сол жактан белен китептин автору сенсиң. Сен бардыгы жазылган. Mali hazal kitab la yugadir sagiratan ve la kabiratan illa ahsa. Bul qanday kitap eкен? Hiç bir kıpınca жақшылыкты да, kıpınca жамандыкты да калтып бардыгын жазган. Seniki al бирөөдүн жазган эмес. Бардыгы сенин эмең. Отурган жерде салаттын ордуга гыйбат кылгансың, ушак кылгансың. Чоң шефиң бетиге күлөсүң да чыгышы менен шубайсың. Бардыгы эме деп жазылган бул нерсе. Ya laytaha kanatil qadiya. Kana yemin menin ölümüm birinci ölüsün o bu dünyada. Çeçүүчү bolsa, oşonu menen эле кайра тирилбесем деп үмүт кылып калат экенсиң. Ошо өлгөнүм менен çeçүүчү болуп кайра тирилбесем деп үмүт кылат. Андай эмес, сен тирилесиң. Адилет таразасы бар, адилеттүү кыямат бар. Ма агна анни малия. Менин малым эч пайда бербеди. $1,000,000 ölümden сактай албайт. $1,000,000,000 сени малакил маутты кайтара албайт. Ажал келдиби? Байлığın da pay. Ma agna anni maliye halaka anni sultaniye. Biligim de ketdi. Kana biligi varlar ölbösü. Kimler ölbödü? Ha? Lenin kayakta, Stalin kayakta, Marx kayakta, Engels kayakta, zalimler kayakta. Bana mürzelerge barçı. Kimler ötbögön? Halaka anni sultaniye. Harun Raşid degen padişah, adilettүү padişah ölüm töşөгүндө жатып, ölümü жакындаганда балдарын айтат, вазирлерине, жан сакчылары, мени мүрзөмө көтөрүп баргылачы, мен коюла турган мүрзөмдү көрөйүн дейт. Акылдуу падыша көмүлө турган мүрзөмдү көрөйүн дейт. Мына касырда жашап атам дейт. Касырдайбы? Жарыкпы, жылуубу? Барса ошо 2 метр жер. Кайта көрдүңөр падышанын мүрзөсү өзгөчө экенин. Мүрзөсүнү көргөндөн кийин мүрзөнүн жанына туруп Kur'an'da ушул аят бар. Ма агна анни малия. Менин малым бул жерге келүүдө мени кажетсиз кыла албайт экен. Халака анни султане. Бүгүн менин бийлигим кетти. Сенин жан сакчың кочо киреби? Телеохраничиң бирге киреби сен? Жок. Жакшы көргөн 60 жыл бир балышка баш койгон аялың да жаныңа кире албайт. Балаң дагы жаныңа кире. Халака анни султания. Кабырдын жанында ыйлайт. Ыйлагандан кийин асманга карап мындай дуа кылат. Ya men la yazulu mulku. Biligini eş jogotпогон zat. Irham merimin algın. Men qad zala mulku. Bugün biligin jogotkondu deydi.
Бүгін бийлигинен ажырап жатқан Харунды өз рахматың алғын ей бийликтин ээси дейт. Урматтуу мусулман, я лайтани каддамту ли хаяти. Фажр сүрөсүнүн 24-аяты. Ал күндө ошондо бардык инсан айтат. Кана эми акыреттеги жашоом үчүн кандайдыр бир сооп амал кылсам болмок экен дейт. Үмүт кылып каласың, бүгүн кылып кал, денеңде жаның бар. Акырет үчүн бир нерсе кыл. Бул өтө оор күн, урматтуу мусулман бир туган. Ва калал инсану ма лаха. Кабырдан чыкканда инсан эмне болду дейт. Жер титиреп, жерден инсан чык. Ва калал ма лаха. Инсан не дейт? Мала эмне болду? Кандай тема? Кандай акыбал болду? وكأن الزلزال جير يومئذ تحدث أخبارها الكون جير خبرنا يتات الله تعالى جيرге وحي бергендей أنها قد انتهت жашоо бүттү дейт. Бүгүн кыямат, жашоо бүттү дейт. Урматтуу мусулман туган, жер бетиндеги бардык титирегенден кийин жердеги وقالوا لجلودهم ал күндө кыяматта азап. Кыяматта дозоколар وقال لجلودهم Lima şahittum aleyna terilerini aytat eken. Emne maga güvölük ötösün dep. Tilinge közüň emes. Terilerine ve qalu li junurim lima şahittum aleyna. Emne üçün maga karşı güvölük ötösün deyit. Qalu teriler aytat eken. İnsandın terisi antaqana Allah allazi antaqa kulla şeyin. Bardyk nerseni süýletken Allah bugün bizge til berdi, biz süýleýiz deyit. Teriler süýleydi. Sağa kıyamatda kameraňdan, sotkaňdan, Facebook'tan alıp körsetmeyit mana kılmışyňdy. Senin deneň terilerin. Wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Al silerdi birinci jaratkan Allah, Allah'a kaytıp barasыңар. Mana tiling urmattуу musulman bir togan. Kur'an'da könkül bir Nur suresinin 24-ayatı. Yawma teşhadu. Al günü güvölük ötöt sağa. Kim? Aleyhim al senin karşına ötöt. Alsinatuhum tilleri. Wa aydihim koldoru. Wa arjuluhum butları. Bima kanu ya'malun kılgan amaldары. Tiling aytat, ahmak sen gıybat kıldın deydi. Sen deydi. Sen uşak ayttın deydi. Sen kurdomat kıldın, biröge jala japtın deydi. Birödü akarat kıldın deydi. Birödü tildenin deydi. Birödü kargadın deydi. Kolun aytat. Sen birödün akın aldın deydi. Sen çoçun ayaldı karmadın deydi. Butun senin bası bardın deydi. Urmatı musulman bir tuğan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu al yawma nakhtimu ala afwahim. Yasin suresi Allah Teala 65. ayat. Yasin suresi 65. ayat. Al yawma nakhtimu ala afwahim. Al kunde kıyamat alardın oğuzuna möөр basılat deydi. Atpечатка. Kabinetingde aç albay kalasın sefiňe koyot go. Kıyamatta senin oğuzun atpечатка bolat. Allah tarafından. Oğuzundu möörlep koyot. Anday olsa kim süýleýsen? Saga kim adı bakın? Wa tukallimuna aydihim. Allah deydi, kolları süyle beret deydi. Wa tashhadu arjuluhum. Alardın buttары güvölük ötöt. Bima kan yaksibun kılgan kesipleri. Sen ahmak takside жалгыз oturmadın mı deydi. Kabinetine biröge karmalamadın mı deydi. Sen oylaba. Sotkaga düşpödüm, kameraga düşpödüm. Allah Taala'nın rakibun atid bardığın жазып turat. Kıyamatta senin kolların butların güvölük ötöt. Bi anna rabbaka ve halaha. Aytpayın dese Rabbin vahiy kıldı. Rabbisi Allah Taala ayt dedi emi. Hadis. Falançı deydi. Sen bi anna rabbaka ve halaha Rabbisi senin urmat uşu oturgan jerin güvölük ötöt. Cuma günü bugün çıla kança? 24'ü 7 aprel meçitinde kelip oturgan. Masele okkan deydi. Biroq çıgışı menen başka. Her bir yer habarın beri senin жүрgön jeringde. Falan jerde azan aytты. Falan jerde Kur'an okudu. Falan jerde uğurluk kıldı. Falan jerde zina kıldı. Falan jerde gıybat kıldı. Falan jerde birödün akın jedi. Urmatlı musulman bir tuğanım, Kuday saktasın. Kebir üylerde maşallah Allah'ın nikesi menen jakşı nikeler, toylar, salih azan aytılgan, Kur'an okulgan üyler güvölük ötöt. Kebir üylerde kılmış. Üyüne emne koygon? Soykular üy kılıp koygon. Her biri güvölük ötöt. Urmatlı musulman bir tuğanım, dualdar güvölük ötöt. Ustaz apırttı debek, Kur'an-ı Kerim'den okup atan meselelerge. Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam, kitabım Kur'an desen, Kur'an'ın ayetlerini okup atan. Allah Teala ne deydi? Bi anna rabbaka ve halaha. Rabbin vahiy kıldı ayt dedi jerge. Jer bardı habarın beret.
Паланчы дейт кышында келип могу тоодо азан айтты дейт. Сажда кылды дейт. Могу жерде паланчынын малын урдап союп жеди дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зилзила сүрөсүнүн Курандын жарымына тең келет деген ушул мааниде. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ İbrahim suresi 92-90 فَوَرَبِّكَ Rabbine ant biz alardın bardığından suraka tartabız deydi. Biz alardın bardığın suraka tartabız deydi. Amma kanu ya'malun jasagan işlerine jaraşa. Бұл дүниенің сотына пара беріп, башқа беріп құтылушың мүмкін, жақсы адвокат табысың мүмкін. Бірақ қияматта саға қаршы сенің денелерің куәлік өтеді. Жүрек қылмыс жасаған жерің куәлік өтеді. Фавараббика, Раббыңа ант, біз алардың бардығынан сұраққа тартабыз дейді, бардығын. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала вақифухум иннахум мас'улун, тоқтоткула, булар суралат дейт. Барың токтоп, Аллах Тааланын астында жооп бересиң. Эми кара да, урматтуу мусулман бир тууган, кыяматта сага мындай десе да, аялыңа эмнеге зулум кылдың десе, эмнеге көзүң көгөрттүң, эмнеге кабырга сыздырттың, эмнеге зулум кылдың десе, эмне деп жооп бересиң? Эмнеге атаңдан калган малды бир тууган арасында бирдей бөлбөдүң? Жообуң каякта? Эмне үчүн 5 вакыт намаз өз убагында окуган жоксуң? Акылдуу адам ошо кыяматтын суроолоруна жообун даярдап коет. Сага байлык бердим. Эмне үчүн? Кошунаңа, жетим жесирге көңүл бурбадың. Кызыңды эмне үчүн паланчыга бердиң десе, эмне дейсиң? Машинеси бар экен, байлыгы бар экен, бийлиги бар экен дейсиңби? Сага айтты го, бул намаз окубайт, бул Кудайдан коркпойт демедиби десечи? А эмнеге паланчы келген, жуучу болуп келген кезде, Кудайыма шүкүр 5 вакыт намазды окуган, Кудайдан корккон, кызыңды эмнеге бербедиң десе, үйү жок дейсиңби? Диплому жок дейсиңби? Машинеси жок дейсиңби? Дин маселеси каякта калды анда? Иман маселеси каякта калды? Урматтуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Иза атакум ман тардавна хулука ва дина фазаввижу." Үйүңөргө жуучу болуп келген жигиттин динине, адеп ахлакына разы болсоңор бергиле. Илля тафал, эгер ошону кылбасаңар, адеп ахлакына, динине разы болуп туруп, машинеси жок экен, диплому жок экен, иштеген иши жок экен деп бербесеңер, илля тафал такун фитнатан фил ард, жерде чоң бузукулуктар болот, ва фасадан ариз, чоң бузукул фасадтар болот. Сунан ибн Мажада келген сахих хадис. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызыны бергенде, Фатима энебизди турмушка бергенде, бир кол тегирмени бар, ун жаса жанчыканга, ун каганга. Бир суу куйган көзөсү бар, бир эки идиши бар. Балышы ичиндегиси пар балыш эмес, пактадан эмес, курма дарагынын жалбырагынан, кабыктарынан балыш. Териден болгон жабыныч. Эң бактылуу үй бүлө эле. Пайгамбар алейхисаламга бир күн Hazreti Fatima'nın kolları kabarıp ketip tegirmenden, kökürögüne su kötörüp kabarıp ketkenini kelip Hazreti Ali: "Ya Resulullah, bizge bir kızmatker ber" deydi. Fatimaga jardan bersin deydi. Bul kimnin kızı? Kimnin apası? Kimnin ayalı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem serige kızmatkerden de jakşıraktı үйrөтөйүн deydi. Keç balışka başыңарды koyordun burada 33 yolu Subhanallah, 33 yolu Allahu Akbar, 30 yolu Elhamdülillah, Allahu Akbar'da 34 yol aytkıla, bul kızmatkerden jakşırak deydi. Hazreti Ali aytат, Peygamber aytkandan beri can bергенге чейин ошону таштаган жокмун deydi. Balışka baş koyordun burada 33 yolu Subhanallah, 33 yolu Elhamdülillah, 34 Allahu Akbar deyip ananı uktayt elem deydi. Bu kızmatker bari kalat. Azır көңнүн үйүндө kızmatker var da. Özü maşallah jakşı ele, imanda başka da kızmatkerdi alıp kelip koyup angilizce үйrөтөт de, al dinde jok, başka da jok. Neni үйrөtүp atat balаңa? Baylık akçanın köptüğünden emez, baylık kaniyеттүүлүктө. Kaniyet kılgan adam eң bay adam. Kaniyet kılbagan adamga Kırgızstanды karmatsaң da toyboyt da. Vaqifuhum innahum mas'ulun, jana alardı mahşar maydanında toktotkular. Alardan soralat deydi. Menden, sizden, barımızdan soralat. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'an ma kanu ya'malun. Urmatlı musulman bir tuğanım, akıllı adam oşol күнгө dayar bolu. Kelingizler,
Валақад житумуна фурада кама халақнакум аувала марра. Аллах Құранда айтады, валақад житумуна фурада. Қияматта жалғыз келесіңер. Жан сақчың жоқ, қошаматшыларың жоқ, вазирлерің жоқ, екі жүзді құшақшыларың жоқ, жалғыз келесің. Бүгін жаныңда онуға ишенбе. Жаныңда жан сақчыға ишенбе. Жаныңда қошаматшы мұнафықтарға ишенбе. Жалғыз келесің. Валақад житумуна фурада кама халақнакум аувала марра. Сілерді бірінші жаратқандай жалғыз келесің. Бірінші жаратқандай жылаңаш келесің. Погоның да жоқ, званияң да жоқ, удостоверениең да жоқ, дубинкаң да жоқ. Жалғыз келесің, жылаңаш болып келесің. Ватаракнакум ма хаваллак вара зухурикум ватарактум ма хавал. Сілерге берген нәрсені бардың артыңарға таштап келдіңдер дейді. Керек емес нәрсені артыға таштайсың. Бұның еш нәрсесі керек емес. Ақыретке еш нәрсені алып бара албайсың. Жалғыз барасың. Урматтуу мұсылман бір туған, анан саға сұрау болады, жалғыз жауап бересің. Жалғыз ал жерде қалып айту жоқ. Ал жерде қошаматшы жоқ. Сенің бульдозерің жоқ түрде тұрған. Ал жерде сенің адвокатың да жоқ. Қолдарың, тілдерің, терилерің саңа күбөлүк өтөт. Бадбақ, кабинеттен шығып алып жашын ақшаны алдың еле ғой дейді. Сен таксиңе отырып алып, чөчін аялғайым, не мамиле қылдың? Тараздың астын тешіп қойып одың беле сен? Не дейсің? Не деп жауап бересің? Айтшы. Урматтуу мұсылман бір, иқра китабака кафа би нафсика al-yawma alayka hasiba. Китабыңды оқы дейді. Китабыңды беріп, иқра китабака, китабыңды оқы. Иқра китабыңды оқы, бүгін өзіңдің зияныңа өзің жетішерлік есепчісін дейді. Өзіңдің зияныңа өзің жетішерлік есепчісін. Оша китабың саңа бардығы. Қарасаң сенің емелерің. Аллах бір қыпынша зұлым қылбайды, бенделер өздеріне зұлым қылады. Үйді саттың, разы болып алып, не бошатып бербейсің? Ана мен сатқандан да еле, машинені саттың. Сатқаннан кейін айыбын айтпадың ғой. Барлық 2022 ақыры дейді да. Свежий келген дейді. Мені артқа бұрап салған. Спидометрін. Сен кімді алдап атасың? Өзіңді өзіңе ме қылып атпайсың? Урматтуу мұсылман бір туғаным, барлық нәрсені сұрауға жауап бере тұрған күн бар. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.